aurrekontuak onartuak izan dira. Gure udarean, aurrekontuak onartuak izan dira PNV eta PSOEren botoen esker. Hori ez da nahikoa, hori gutxiengo izango litzateke. Baietza horrekin batera badago alternatibaren eta eren estentzioa. Eta zentzu horretan, benetan, sinezgaitza egiten zegula nola atalde bi hauek astinditu aldetezken aurrekontu hauetan. Krisiaren aitzakiarekin dana ez da onartu, dana ezin da onartu, kosa batzuk onartezina dira. Eta krisiaren aitzakipean, gure udalean murriztu egin dira zenbait talderi eman beharreko diru laguntzak, eta gero bestaldetik bultzatu eta indartu dira inork behar ez dituen zenbait azpegitura. Mientras que la cantidad de dinero destinada a los sueldos del alcalde y del teniente alcalde se siguen manteniendo, son 120.000 euros, los recortes empiezan por las ayudas de emergencia social, que aunque en la práctica o técnicamente se congelan, en la práctica disminuyen, ya que hay más solicitantes, pero la misma cantidad de dinero a repartir. Bueno, kulturari dagokienean, kultura elkartei zuzendutako subentzioak 10% jaisten dira, eta guztira 55.500 euro gorde dituzte. Honekin batera, ingeles topaketara zuzendutako partida 13% igo egiten dabe. Beraz, 55.000 euroko partida gordetzen dabe ingeles topaketetara, eta esan dezakegu diru kopuru berdina eskaintzen dietela herriko kultur talde guztientzat, eta 30 gaztek ingeles maila hobetu dezaten. Bestalde, emakume arloan diru partida 13% gutxitu egiten dabe, eta honekin batera esan dezakegu 2008 urtetik harrera pisua gauzatu gabe dagoela. Bestalde, gaztediari zuzendutako partidak 10% jaiste egiten dabe. Aurrekontuan gaztetzearen gaia ez da ikutzen, eta esan dezakegu gaztetzea gaur egun jarraitzen duela tabu bat izaten. Una partida que a mí me gustaría destacar en este presupuesto que han aprobado es la destinada a la nueva Udaltzainetxe, que son prácticamente 1 millón de euros, 950.000, y que me gustaría como ejemplo contrastar con los 834.000 que ha costado la Aurreskola, con unas dimensiones de 600 metros cuadrados. Entonces esto nos hace preguntarnos nuevamente qué modelo de policía municipal propugnan, qué quieren hacer, qué tipo de comisaría. Para nosotros sería suficiente con unos vestuarios dignos, como cualquier trabajador municipal, más las dependencias necesarias para atender al público y para el resto del servicio. Queremos que definitivamente se propugne una policía municipal que atienda las labores del tráfico, que son importantes en este municipio, y que esté definitivamente al servicio de los ciudadanos, no una policía represiva más. Por contra, otras infraestructuras que están apalabradas desde el 2008 no se terminan de hacer, como serían el centro polivalente de la Rabasterra, las viviendas de protección pública, la red de bidegorris y el ascensor o las rampas del Iberre. Bueno, eta epaitu ditugu edukiak. Edukikin batera ere formak badaude. Eta kasu honetan, zoritxarraz askotan gertatzen den bezala, dana bulego baten barruan erabakitzen eta hitz egiten da. Herri partairetza, jenderi galdetu, elkartekin iritsi trukaketa, iritsi ezberdinak eta jasotzea, hori ez da existitzen. Hau, gauzatzen da eta sortzen da dana bulego batean, eta herri partairetzarik ez dago bat hori ere formai eta etxuri begira onartezinen dut.